Bina mula tutambwire ni Besigye emirundi ena. Tambula ni Besigye tusibibwa tukubibwa. Tutuuka mu 2023 Besigye yakoba tajja kwira ku kapapulo. Akoba awo batajja kwira ku kapapulo tutambule n'omuvubuka munaifa akola ki aliwo. Abo twava mu FDC tuyunga ku NUP. Biki byatasobola kwerabira mu FDC byokaidukira mu FDC. Byatasobola kwerabira mu FDC nti Besigye muisamu ekitiibwa kuba musaada tasobola kulya munsi yerukwe mwikiririzamu era we yali kulobwa president yabugemya muli ati n'okutunda ekibi yakitwala mu NRM mu Besigye kuba musaada muvumu era mulwanirizi wa Igembe. Buti osobola tukoya kuba ati mukuba kwange mu FDC nina byenfuniye mu biki bye wafuna mu FDC. Mu FDC nafuna mu okufuna obumanirivu mu byobufuzi. Nabanga ni musaada muvumu nga ndi kujje Kampala Katonga twatyama ni ba Besigye twatyama ni ba Lukwago ba Baraka Munyagwa ayenga ali kujana ali kutyama n'abasaada ngabo aluvira nanko maninze iwe Manisoli mpanuka nafuna mu obumanirivu tinalondebwa kubwa sub county chairperson mu FDC. So mu FDC nafuna mu experience je ndikozesa mu NUP kyangu okwegaita ku NUP era atandika okumanikwa nti omusaada oyo yali eyo. Abantu bona abali mu NUP sawa dino kinana ku 10 bali mu FDC. Kyoko babagiza abasinga bungi abali mu NUP bali mu FDC. Bali mu FDC. Kinana ku 10 bali mu FDC. Era twasala amuli ati yatunda ekibiina. Fwe twasala Kyoko ati yatunda ekibiina. Yakitunda olwede buti ekyo kyena ale muti kikali kibiina kyo opposition. Ekyo kyena ale. Bona kyeni aremu ekyo kibiina. Ekyo kibiina kyeni ale. Kale tujje mu maiso. Lukali mwakagaana muti aka 2023 kubanga wali omaze okwegaita ku NUP. Akalulu ako ndidukira mu Busoga muno district campaign lale dikasinze kubadabula bedali lale dit ibiri lale yindi yali mayuge ku kisaawe ayo lale yatubisa bubi yokubiri twali ruwuka nga 18 November 2022 iyo lale dali imbi datubisa bubi kale buchenta sobola kwerabira nga 18 le bagemanga Kyagulanyi eruwuka olwede twali eyo twalumuka twatuka komanga litwidi yetu tuva twasula mu ikomera babagemereruka batugemereruka era ku 18 olu ife tujeruka nga mukyala wange ali mu irwaliro eri ebujiri main hospital ali kulumwa omwana wange asoka bankubira isimu ati mukyala ali kulumwa nga tuli kulali ruuka ebisera binalo ibyali mbali ire mu okwida mu irwaliro wali mu ikomera akavulyo katandikira najja mu ikomera era omwana oyo namutuma Kyagulanyi. Omwana omukyala yamala yazaala omwana onakuolwo kenzirawo mwana wa bulenzi namala ina kunga ina kendi mu ikomera mwana wa bulenzi namutuma Kyagulanyi. Nobuzibu ni dale dikasinze kupambi mu Busoga dali ibiri mayuge na Luwuka. Omukazi tiyayomba omukazi nga tasobola kuyomba kuba ye kyena jamu nali nkimukobeire nti ndi kujja mu byabufuzi yene byobufuzi abyenda era abagira Kyagulanyi.